India chuan sipaite indo turin buatsaih china tuna chuan civilians akhwale tuite chu indo alo thlenpua in hmachhawn sui thei turin buatsaih chaujanta voin me nisari sangni somni panga hianin akhwale tuite chu mokjil nei turin atia he mokjil nei tur hianin district zanhi somli pali thlanchua ania India rampum puya district munthuma chena mun khata nei turani district hi zariat velai nei kanni heng district tehi category shanga thlanchua ania border nayaniem thilpoi mo omna endirnan infrastructure te national highway bulte le tuipui kam nai aniem ti te mipui bitna mun le sarkar thilpoi mo da na aniem ti te mangin an thliara chung category shang achang chuanin heng district zanhi somli pali te hi thlanchua anlo ni ta ni zirna inte cadet officer te le government officials te chu he mokji la hianin tel tura beisei annia he hiana tumber chu civilians ten indona alo thlenpua anlo hmachhona mun himlam ampan thiam theina tura malakna ani indona alo thlen thut po in civilians ten hun himlam pandan an thiamem mani lo in senghoidan an thiamem ti na turin mipuite anin rarin theina tura he mokjil hi buatsaih ani Home Ministry chuanin thu chua aron siama appoint pakhat na chuanin air raid warning system ani a chu vambo raka beina alo thlena mi puite anin ralrin dan tur ania heta hianin air raid sirens antiridon ani hei hian civilians te chuan be an to kani indona aron thlengani ti an sha thiam theina turin he siren hi ti ri kaniang apanhina chuanin civilians te indona alo omthuta beina antoa anlo hmachon theidan tur zirtir ani lea entirnan hun himlam pante do kan hnuaya hambi rukte school chen kha chuan chu an hmang chan to ani video hi hanen la Lucknow chuanin official tele police te po antel vea heta hianin rescue le first aid drills te anti ani chuti lai chuanin air raid siren po anti rireng thaubok अगर आप कहीं लग जाती है तो स्ट्रेचर का रूप देकर उसके द्वारा घायल को Srinagar chuanin midangte chan chhuana rescue drills hi dalei ka mannania heta hianin speedboat te le longleng dangte mannani Point pathumna heji latana poimu mai chu blackout hiani power engma om lawa nunman khopui athim vek chuanin melma ten khopui anon beina tura khain har satna an nei dona khopui tm pup aloni chuanin an du takha anon target theidonani chu wang chuang karen om lawa eng chilawa om kha apoimo na channani heta hianin street light te hoarding light te in chei moina light eng sep te factory light te engkim light eng thei zong kha ti thi in na omanga chu chuan melma te na khopuyan ron ena ron be an tumna khain har satna an to thei phadon ani tina dot le a chuanin an target an ron be tur sang kha mu theilawa lo siamani hei po hian tum chu indona alo thlen chuanin melma ten an ron bi tum tur chu mun poimo entirnan sarkar mun poimo te electric siamna mun puite
chung ho chu an hmu thei lo dana lo siam ani tin he mock drill objective an ngai poimo zinga apanga na chuanin mitam takte civilians te hmun him lama tlan tur le kal tura lo in buatsaih tir dan ani kan soi tongin he thil hi mock drills anina amai ro chu indona alo thlena thil lo om dan tur ang tak taka siam ani don ani he drills a hianin mipuiten sarkar thu chuak ngai changila namnul mai lewin mock drills mai alom a haulutuk tilawila theitop chhoin bei ila India in mock drills anei nu hnung ber chu kum sang khajakwa somsari pakhata khanania nu ni reilote a India chuan Pakistan nen indona an nei ta ni kha nun chu ma hianin indona kan hmachhawn don nge hmachhawn don lo kan shelawa ma se in ring renga kan om angai ani eti lai hianin mei ni sari zan laya pe shet nu khanin India chuanin terrorist how Pahalgam attack ta Indian citizens somni panga thatute an camp pakwa chu aboma he camp hi Pakistan ale Pakistan occupied Kashmir omin munkwa a bom hi athakani Pahalgam Kashmir terrorist attack a omachanga akarni na achia he bom hi thak zui anita khopui pon lama chuanin sipai te chuanin drills le test shang anlo navy a Indian Navy te po in homegrown mine an tesa chu DRDO ina an siamania DRDO omza chu Defense Research and Development Organization tina ania he mine an tesianin submarine tele tuin hnuaya long hu theilo ho hi azuk target donani Navy tan hianin firepower buatsaih le mek ania tin indona long hi Russia atanga lo thleng tur a om le mek pokani chu frigate Ines Tamal anti hi ania he deal hi India le Russia ina kumsang hi somparuka an sign kha ania India in Russia ne na chengin indo long pali a leitur tho hi ani ama saber Ines tushil hi nikuma anim biak rem na khania Frigate panina Ines Tamal hi test shang apaltlan nuwa Indian Navy how bulak kalin nigar ta thathar emo thakhat nuwa hianin andon base yani heng thil thleng zong hi Pakistan po in uluk takin anlo NVA hei hi an Defense Minister Khwajah Azif ania ani hi alar MMA news shang a hmu tur a omani ani hianin India chuanin engti khuna po minron do thein minron bei theya ti in nuclear warning te po asoya If India dares to attack Pakistan and Pakistan's existence comes under threat, nobody will survive in this world. There are reports that India may strike at any point along the LOC. New Delhi will be given a befitting reply. Suti lain LOC line of control Pakistan te chuanin India anon ti thin urengin noksakin anonoma ceasefire voyeng emozat ambo chea inka na te naun te chu athleng reng boka nimin pia meya po silai anon met puaka Pakistan lam chuanin hei hi nisom pani chunga azonin ceasefire anon bo cheatna ani bok heti la hianin India chuanin Delhi meeting ursun tak anneya Voinia po hian meeting hi terrorist attack ani nuwa achum ni nan an nei le donani India chu a theangangin aram munshang te chu ven him atumani politically te economically te le sipai manga imbuatsaih tur po in nasatakin chan alame kani civilians kan niangin kan ti tur kan mo phur na chu chataka kan ti ve achul bokang voinia mock drill nei tur po hi theitop chhoila namnol mai lawin kanin ralrin a hun to mani heng drill hi ramdanga po nei a harsat line India rama phe chu a harsat zwal na tur chu mi pui kan tam ema billion pakhat point pali ayat tamma kanom wangin a hautak don hle ti achiang Malsawmi mipuite kan ngai vena kanin ralrin a hun tak chadani social media midangte ti hlau thei tur thute post lawila WhatsApp message kan donanga piang eng angchi po midangte ti hlau thei tur angkha forward zungzung lawila official te thu chwa ingai changang u